Дроболорун убасты буллах эргәһиленитин олук доктора. Биге участкой балыгыбыт быйылгы 2002 жылга биен саһын толла. Оны толур архивный справканы аган идиннербин көңүлләр. По решению номером 401 от 17 сентября 1951 года и ходатайство Сунтарского исполкома районного совета с октября месяца 1952 года и решением правительства Якутской АССР открылся Эльгейский врачебный участок. Дете справка олораммыт аспытай бастай күнүгер. Бие балыгыбыт биен сылын томтачы туолан биледи камны олорабыт. Ол юрюлях юбилей битен асын белетектак бит. Кылгасты актырып боллакка биен сылыстата балыга кыракай он койкаттан хагалан. Алтон 5 койка тие үйүнө халдыбыта. Онтон этекелиңи хылларга улар етелери болан билин төрдөн койкалак балыга болан үледи робот. Беят билат самай муңутан эттонус агон сыллар гүледиригер 9 врачтагата алтон 5 койка барыта. Сеттон 2 үләккә тие халдыбыта. Билин урукку даны, билинге даны объекттер бутын кина көрдөрөк бутын маарыбыт. Кылгастык кепсияларым. Урукку балыга Журавлёв Семен Максимович жайытынан тутуллан үлә килбете ити 6-12 жыллакка. Ол жергерен Делбыхы тыян каян көтүллү бите. Ининен бу көрөгү курдук икке тастак ана эмтелер корпусу көрөгөт. Бу корпусу билден турар хамай үтөтүнөн өтүнөн агабыт. Бетин биреметер главный браханы үлләбит Горилева Антония Николаевна. Кини сүйрөн көтөн кыен сиппекке турар икке тастак дене. Хитерен которон сылас эмтенер корпуска кубулуп бута. Онтан билген эргем лотроевытын көрүөгөн. Эмия, конечно, хэн олок хери кылларын кеннелер тутулду будje амайкыр жаас тиебит. Онту, конечно, мергерде хаята бу көрүгү курдук элбахыл хулус палабы дия туа кали. Быйыл болланы этергылыты авариялар ең боланлар. Ол амбулаториябыт. Табылдан турар, ақылеттақа тоңон турар. Еннегден келер хылларга бихи буламыт кен именно базаны сөкеңетен өссө байытан хаңылы келер тутуқтақ біттен. Көрігіт саңа 2 корпустақ эмтир лечебный корпус бұттағығар тренажерной залы, так, кухня прачечная диетин көрөгөт. Быйылгыттан эргемолушен диетин көһөрөн алан. Номер септролор бу деден оңостомут. Онна аңа молочканы ахабыт. Оны неке буламы барын актыбытын курдук. Ити амбулатория диетин анайыңыттан көһөрүү үлете барыктак. Үле, конечно, бак үтер эрер. Onu gınaman hanabıtın tüherbekka elbaq bulanlar bağlılar kömülhör strukturalar köstüyakları yen takuyduğun ona cüle kamnas parıqtaq. Kılgastık tindik bilhinlerin bazı tuhunan onu da tümükpere tebin hasim bihigi burahannik bıtır yürü bütüyor katı bütüver ergehelin itin oluq taqtıra urut koyu tülülabit balığı hevle hettere. Bilgin veliyediler. Bu kabarı kollegalarım. Öngürü hurgu tuppatı bitten komay bakkağıt. Bu kabarı kelenget aktivnaydık kıttan. Yörüm kötün duaya sinyanın. Diyanın rabın. Bilden turar oğlar köne efirinden körör güt orduk buludu. Bolgum tağıtın bayı olarım.